wameatokeno bali tusukume hii kitu before even BBI ipite. So these people are saying wanataka mama mboga na youth sisi tutaanza kuonyesha njia na bus na wipe. That cannot, it doesn't need I think it doesn't need a constitutional amendment. Hii kitu ni kupita. Muthiriti wa hakwe wa Mudavadi uria nowe Cleopas Malala akoretwo akionekana urugari-ini wa ndugu ya munini wa president oriria ngwataniro eno yehitite ndikamunyita mbaru. Munini wa president Maita Karudo icera-ini riake mwena wa ithwiro no atamburukiirie Mudavadi na wetangura guoko kurata akienda marutithanie wira. We cannot form parliament as real people peke yetu. Ni lazima tushikane na jamii zingine na ni lazima tutafute marafiki. Hatuwezi unda peke yetu, si ndio? Kiama gia KANU na kiono kirabanga mucemanio wakio munene wa Jube ica-ini ikuhi na kio gia Ford Kenya gitire kiranirira nirigikahaririria wakio wa kuheana mwerekera wa ithurano cia mwaka wa 2022. Why are you forgetting that the Wiper leader had already declared it in his delegates conference in Kasarani? And we are having our delegates conference on 20th. So don't you think you're beating a dead horse here in the sense that they had already made these declarations? Lakini ukiangalia Musalia Mudavadi anajua watu wameingia wasiwasi, wanashangaa Musalia anafanya nini, anapanga aje. Muangalie vizuri, read his lips, watch his movements. Hapo ndio serikali itapatikana. Sawa sawa. Ngwataniro ya Oka ikoretwo ikihinyiriria nyite mbaru mutongoria wa Azimio Raila Odinga ona gutuika riu kuronekana ta o mundu arehuriria na gwake. Girifo tera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia. Wega muno Wambui wa Macharia. Commission ya ithurano na mihaka nirajiria mutaratara wa kere wa kwandikithia aikia akura kuma Jumatatu ino ya tariki 17 nginyagia tariki 6 mweri ukite wa keri. Itanya ria commission ni kwandikithia andu milioni 4.5. Henga rio kitarire atati na omoreti aria matayandikithitie ta aikia akura mekigwo niguo makanyita itemi githurano-ini kinene twerekeire. Thina-ini ria mbere ria wandikithia wa aikia akura eru riria riatabanirio ni IBC mweri wa 11 mwaka muhituku. Aikia akura eru milioni 1.5 nio meyandikithirie na itanya ria IBC ni ati rita riri andu makiria ni mekwiyumiria kwiyandikithia. Gicunjĩ kĩrĩa IBC irethana nakio ni aria makinyitie miaka 18 thutha wa mwaka wa 2017 riria githurano kinene giatabanirio. Itena rĩrĩ rĩa keri riria rikunina ciumia 3 kuma tariki 17 mweri uyu nginya tariki 6 mweri wa keri. IBC itanyete kuhingia aikia akura eru milioni 6, milioni 1.5 mari aitena ria mbere na ange milioni 4.5 aitena rĩrĩ rĩa keri. Ugu aikia othe akura eru mahinge milioni 6. Eligible Kenyans who missed ECVR phase 1 to register as voters, transfer polling station or change their particulars. Akenya aria mari mabũrũri-inĩ 13 onao ni megukorwo na mweke wa kwiyandikithia ta aikia akura. Wiyandikithia wao ukanjia tariki 26 mweri uyu nginya tariki 6 mweri wa keri. Na tondu aikia akura nio makoragwo mari ngo ya ateti aria marethana na iturwa ngũrani ni marateithĩrĩria IBC kuria muingi wiyandikithie ta aikia akura. Ili muweze kupiga kura, hakikisha kila mkijana kuanzia tarehe 17 uende uchukue kura yako, ujitayarishe tuingize rais wetu haswa hata hapa Nairobi. I want to ask the registrar for persons to ensure that when people apply for these IDs, they come back in the quickest time possible so that our people can register as voters, because we are ready. Kenyans have decided that the hands in which they are safe is the hands of Raila Odinga. And this will be the second and final phase of the enhanced continuous voter registration in preparation for the general elections. Thutha wa itena rĩrĩ rĩa keri na rĩa muthia rĩa kwandikithia aikia eru akura, komishoni ya IBC ikurika mubango-ini wa gutigirira maritwa na namba cia ibande ciothe cia aikia akura ni nyandike wega na kuringana na watho. Mutatara uyu wa guthambia register wagarire kuhaneka mieri 6 mbere ya githurano kinene. Uguo ni kuga mihang'o ĩno ĩkahaneka mweri turorete wa keri.
IBC ĩrĩ na itanya rĩa kũingĩra gĩthurano-inĩ twerekeire na register ĩna aikia a kura matanyihĩire milioni 25. Wega muno mundu gitwa muriko wa mucoki ni undu wa riboti ya utapatikirie tugicokeria ni gukumenyithia ciĩgiĩ uhoro wa Mama Ngina Kenyatta kiuria andu mathingatithie thayo riri twerekeire gĩthurano-inĩ kinene giukite.